Жаратканга жакын экен, айт байрамы асыл экен. Курма чалсаң котуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын, жан дүйнөсү жакыр экен. Колдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт алып, Марек болсун айтыңар деп, ак батасы тунук болуп. Улуулары урмат кылса, ичүрөрү сылык болуп, кылымдардан кел атабыз кыргыз деген улут болуп. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. 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 Канымлуу Кожо Шаардык айылынын тургундары үчүн меймандары, урматтуу апалар, баардыгыңыздар ичкерге киребиз. Бат-баттан кирип, орундуктарга жайгашсаңыздар болот. Кичинекей балдарыңыздарды ала келиңиздер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кош келиңиздер. Кичинекей балдар чеге чыкты, заматсыңар.
Batpattan Ali Çetelek. Ona adamlar. Normal kurma toplalar işe geliyorlarınızı. Oturtun. Assalamu alaikum, урматтуу Төрөй Кулатов айыл өкмөтүнүн Кочарык айылынын тургундары жана кадырлуу меймандары, баардыгыңыздар дагы бир жолу кош келиңиздер. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбын. Ар бириңиздердин кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Баардыгыңыздар бүгүнкү майрамга кош келиңиздер. Майрамдай болуш керек дейт. Өзүңүздөргө бир кол чаап коюңуздар баштайлы. Кош келиңиздер дейли. Анда эмесе бүгүнкү майрамды ачып берүү үчүн Кочарык айылынын башчысы Муратов Акылбек агабызга сөз берели. Assalamu alaikum, урматтуу Кочарык айылынын тургундары. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, бекем ден соолук, ажыбас кайрат, үй ишиңиздерге тынччылык, аманчылык, ден соолукта болуңуздар. Кудай кааласа дагы кийинки жылда айт майрамдарды ушинтип дагы тосо берели. Анан Ош областынын Котор районунун Кулат айыл аймагынын айылдык кеңештин атынан Кулатов айыл аймагынын Кочарык айылынын коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Кочарык айылынын тургуну Паязов Жулдузбек Жаанбаевичка айылдык кеңештин атынан грамота. Анан Кочарык айылынын бүгүнкү уюштуруучу топ 1987 жылкы балдар уюштурган экен. Ошон үчүн айыл өкмөттүнүн атынан акчалай кишини 87 Алтынбек. Бүгүн аракет кылып балдар тамак аш даярдаган экен, кирип тамак ашыңыздарды жеңиңиздер. Рахмат, сыйлыктарга бир кол чаап койбойсуздарбы, урматтуу меймандар. Эң сонун кетпей турасыз, анда ушул жерден дагы бир-эки инсанга мен сөз берейин, андан ары биргеликте чогуу киргенге аракет кылалы. Бул тарапка Эралиев Жаныбек агабызды, ошондой эле Сатаров Данияр агабызды сөзгө чакырайын. Бир-эки сөзүңүздөр менен ушул келген эли журтту дагы бир аз куттуктап кетсеңиздер болот. Келип бериңиздер анда. Ага, келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу Кочарык айыл тургундары, меймандар. Баарыңыздарды бүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тынч ачык асман, ар дайым ушундай ынтымакта, биргеликте ушундай иш-чараларды өткөрүп жүргөнгө Кудайым насип кылсын. Кийинки жылкы ушул күндөргө чейин баардыгыбызга амандыкты Кудайым берсин. Быйылкы жылда уюштуруп өткөрүп жаткан мына уюштуруу тобуга, жаштарга, аксакалдар ошо акырында бир каалоо айтып дуа берип койсоңуздар, ушул балдар күнү түнү аракет кылып ушундай майрамды уюштуруп, мына быйыл 5-жыл болуп калды. 5-жыл болуп калды. Ошо балдарга дуа берсеңиздер, ушуларга дагы чоң рахмат. Мына кийинки жылдарда мындан дагы жакшы уюшкандыкта өткөргөнгө бир стимул болот, аракет болот. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чоң рахмат.
Assalamu alaikum, otalar, opalar, ece karındaşlar, oğul kızlarımız. Bugünkü Kurban ayt bayramınızlar bilen bardыңыздар. Медейзем, бардыңыздарга ден соолук, uzun ömür, hiç kaçan oorubаңыздар, бала чакаңыздар менен, неберелериңиздер менен тынч болуңуздар. Шундай байрамдардан келечекте дагы көп-көптү бардыгыбызга насип кылган болсун Кудайым. Бизден кийинки поколениялардагы ушуга окшогон нерсени Kurban aytı kaldırmay, как эстафета катары өткөргөнгө Кудайым насип кылсын. Анан кызматчы балдарга өзгөчө ыраазычылык. Allah razı olsun, kam болуңуздар, бардыңыздар. Кызматкан балдар. Анан бир нерсени айта кетейин. 2002-жылкы балдар мына шу Курбан айт байрам башталгандан бери эң активдүү балдар мына шулар болуп атат. Шуларга дуа кылып коесуздар. Калган жаштарыбыз дагы шулардан үлгү алып, мындан бияка шундай активдүү катышканга Кудай толам насип кылсын, а? Бардыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун. Аалар, аталар, опалар, оорубаңыздар бардыңыздар. Байрамыңыздар менен дагы бирге. Рахмат, мындай туруп турабыз, аке. Чоң рахмат, жакшы сөздөр болду. Ошол Курбан айттын урматына атайын уюштуруу тобу биргеликте чечишип, биргеликте Куран чарыш боюнча дагы эстафета өткөрүшкөн. Куран чарыш боюнча. Бул тууралуу мен бул жака дагы бир инибизди чакырып коеюн. Алиев Конучбек Дарман инибиз бул жака чакырайын келиңиз. Ошол Куран чарыш боюнча маалыматтарын бир аз берсин, андан ары ошол Куран чарыш боюнча атайын уюштуруу тобу тарабынан акчалай сыйлыктар жана грамоталар бар экен, ушуларды берип койгонго уруксат этиңиздер анда. Келиңиз. Байрамыңыздар куттуу болсун. Ушундай Куран чарыштар көп боло берсин дейли. Assalamu alaikum, atalar, atalar, teyzeler, karındaşlar, tuğanlar. Bugün şu Kurban ayt günü Allah'ın hükmü menen şu bizim meçitte Kur'an jarışı uyuşturusu iş çabası oldu. Oşolun negizinde biz oşol karı baldarga alıp gelip, oşol kim tuğra, kimnin tacvidi, bışıktığı, jana oşol sürelerin bekendigini tekşerip, oşol жерден таптап, oşol birinci, ikinci, üçüncü orunlardı koyduk. 20 süreden 3 orun oldu, anan 10 süre arasından da 3 orun oldu. Oşolar utup, oşol jıyıtıp çıkarıp, oşoların beleklerini, baygelerini şu yerge alıp gelip tapşırgandık. Oşolunu özleri tapşırsa, inşallah ballar da özün sıydığın asa. Bardığıdan da oşol Allah subhanahu ta'alaga köp maktolur jana şükürler olsun. Jana bu dünyanın ahiretin değişi, jolu, çırak olgan, bütün kıyamatların çeyinki ümmetke ülgü bolgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le salam jana salavatlar olsun. Allah subhanahu ta'ala'nın özü qanday uluk bolgan bolsa, anın sözü de oşonday uluk. Oşonduktan oşo baldarыңыздарды Kur'an'a tapşırıp, imanды soyup, baldardan kılıçtıkça daim hareket kılıp medreselerge beriңиздер, inşallah. Oşolar oňolgan bolsa, kowum oňolupda. Oşol har bir adam, har bir insan oşol kabırga barganga çeyin özünü oňdop bargan bolsa, al jakta oşo barga jakşı, özüge jakşı. Beşke kirgen bolsa özüge jakşı. Kim oňolup Allah'ın razılığını tapkan bolsa utdu. Kim bu dünyadan Allah'ın razılığını tapkan bolsa tübölükke utuldu. Oşonduktan daim uşunday Kur'an jarışta baldarыңыздарды meçitlerge jönötüp, namazga jönötüp, jakşı uşunday baldarga boluşka özüňizler, ata-eneler özüňizde hareket kılыңızlar. Rahmat. Çok rahmat. Anda biz ошол кетпей турсаңыздар мүмкүн болса. Дарман, биргеликте бул жерде туруп туралы, ошол Куран чарыштан жеңүүчүлөрдү бир четтен атап чакыралам да, ошол жерден сыйлыктарын сырасы тапшырып кетиңиздер да. Ошол жетекчилер менен биргеликте бул тарапка чакырайын. 20 сүрө боюнча жана 10 сүрө боюнча жарыш өткөн. Ошол жарыштан 3 орун менен бааланышкан. Мен болсо азыр 10 сүрөдөн чакырайын да биринчи. 10 сүрөдөн катышып 3-чү орунду алган Жусупалиев Асад деген жигитке сыйлык бар. Кол чаап коюңуздар. Жусупалиев Асад 10 сүрөдөн катышып 3-чү орунду ээледи. Уюштуруучу топтон бул тараптан сыйлыкты алып кетели. Кол чаап турасыздар, келиңиздер, а? Сүрөткө чыгып коелу ушул жерден бир. Арыстанбеков Билалга кол чаап койбойсуздарбы?
Келе қой. Арыстанбеков Билал. Қолчап қойыңыздар. Кичинекей болып мінекей 10 сүре бойынша жарышып, екінші орынды алды. Рахмат, сүрөткө чыгып чоң утуктарды алсын беле. 10 сүрө боюнча эми биринчи орунду алган Арыстанбеков Самадилла. Барбы? Кол чап коюңуздар келиңиздер. Ай Азамат. Биринчи орунду алгандыгы үчүн жакшы куттуктап кол чап коюңуздар. 20 сүрө боюнча 3-чү орунду алган Абдрашитов Адилетти чакырып коём. Кол чап коюңуздар. 20 сүрө боюнча жарыш отурат. Үчүнчү орунду алгандыгы үчүн уюштуруу топтон азыр көптүр белектер жана ардак грамота менен сыйланат. Үчүн бул тарапка чакырабыз. 20 сүрө боюнча Арзыбаев Нурел. Бар бараңыздарда. Нурел келе кой. Келбей калдыбы? Ал кой дептир. Сыйлыгын берип коюңуздар анда. Чоң рахмат. 20 сүрө боюнча биринчи орунду алган Абдичалилов Нурмухаммедке кол чап коюңуздар. Мыкты карабалдар болсун, мынакей 20 сүрө боюнча жаштар арасында Куран жарыш боюнча биринчи орунду алган болуңуздар. Эми агалар сиздер орундарыңыздар болот. Жетекчилерге рахмат. Эми уюштуруу топ сиздер калып турасыздар. Бул тараптан эми атайын уюштуруу топтундагы өзгөчө грамоталар бар экен, ушул сыйлыктарды биргеликте тапшырып коелу. Жакыныраак келебиз. Куран жарышты уюштурган, Куран жарышты атайын жаштарды кызыктырып, ушундай бир сүрөлөрдү жаттаткан, деги ошол Куран жарышка келген жигиттерге дагы азыр көптүр грамоталар бар экен, ошол грамоталарды тапшырып коелу. Даниярке келиңиз. Өзүңүз сүйлөп, Куран жарышты уюштурган жигиттерге дагы белектерди ыйгарабыз. Ассаламу алейкум. Мына ушу уюштурган балдар Дарман бияк келип койсоң, Нурбек, Сатаров Нурбек. Кол чабып коюңуздар аталар, мына ушу балдар уюштуруп, жаштарыбызды мына ушу Куранга эмне кылган балдар мына ушулар. Алларыңыз болсун бардыңар. Болду. Кам болгаларма, өмүрүңөр узун болсун. Уюштуруучу топко дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мыкты Куран жарыштарды уюштура бериңиздер. Дагы деле грамоталарыбыз көп, сыйлыктарыбыз көп, приздерибиз көп. Ушуларды дагы бир аз берип кетели. Бул жерден жалпы уюштуруу тобун чакырайын. Манатка бул жерге келип коюңуздар. Бүгүнкү ушул Курбан айт майрамына өзгөчө салым кошкон, мыкты кызмат кылган ушул өзүңүздөрдүн оолуңуздарга, агаларыбызга жакшы бир ыраазычылык, ардак грамоталар бар экен, ушуларды берип коелу. Ага Тыштык эке бир аз сүйлөп анан берели. Ассаламу алейкум, аксакалдар, жамааты жана ошондой эле ушул айдын тургундары. Бүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым, ар жылы ушундай биримдикте чогуу болуп, чогуу майрамдап жүрө берели. Анан биздин кичине грамоталарыбыз бар эле. Бизди ушул даражага жеткирип, үйрөтүп, ушундай маарекелерге жардам берип, бизге жол көрсөтүп, туура жолдорду көрсөтүп, дайыма ушу элдин алдында жүрүшөт акелерибиз, активист. Ушундай нерселерге ар дайым биринчи келип, биринчи жооп берип турган агаларыбызга чын жүрөктөн грамота бергибиз келди. Ошо агаларыбызга грамотаны берип койсун. Исаев Амат ака. Келип коюңуз, Исаев Амат ака. Сатаров Данияр, Муратов Дастан агаларыбыз келсеңиздер. Анан 2002 жылкы балдар, кызматкан балдар. Мына биздин агаларыбыз ушу биздерге жаштарга үлгү көрсөтүп турган
Ағаларыңызға чоң рахмат. Ардайым ушинтип биздин төрүбүздө жүрө бериңиздер. Рахмат чоң. Бардыңыздардан Алла разы болсын. Жаштар бардыгызга мына ушинтип апаларыбызга, аталарыбызга, эл журтка кызмат кылган насыпсына бардыгызга. Чоң рахмат бүгүнкү майрамыңыздар менен. Көрсөткөн үчүн постоянно. 2002-лер. Грамота 2026 жыл Курбан айт майрамынын урматына уюштуруу майрамдык салтанатына мыкты катышкандыгы үчүн ардак грамоталар менен сыйланат. Уюштуруучу топ 1987 жылкы жигиттердин атынан 2002 жылкы жигиттерди чакырабыз. Журоо башчысы Гапаров Мыктыбек келип коелу. 2002-лерге bir kol çap kolçu. 2002-ler bardığımızın жүрегімізде қалатысы өттім. Мықты қызмат қылғандығы үшін. Бар мı? Жору başça. 2002 Ақсақалдардан bir бата ағылалы келіңіздер, bir дуаңыздарды беріңіздер, ушундай майрамдар көп боло берсин, андан ары сіздерді ишкерге кирисерлер. Қана о мен, қалақан чайыңыздар. Onun barınızı. Kuday mana şu bardık elge uşuna bir bayramlardı verip koyuptur. Bu sınırda Müslüman bayramı. Ayt bayramı. Burada o şeyde aytlap nara beri hazır. En bir jogorku darajada ötüp atat usul bayramlar. Usul bayramlar kovoya versin, buna versin. Elde toksuluk olsun, bolsuluk olsun, ıntımaksılık olsun. Şunday yaşlarımız kızmatta buna versin. Yaşlarımıza Kuday ömür versin, den soluk versin, baylık versin, bana sakı versin, üyüne versin. Жақсы нәрселерді атақысын. Hiç олар қиыншылықты көресін. Бардық елдерге Құрбан айт майрамымен құттықтаймыз. Бардығына тыншылық, есеншілік, аманшылық қалайбыз. Амин. Amin Allah bak. Gelemiz geliniz. Mol yaşlar olsa şorba ağaçlarda dayardayız emi. Çaylar dayardayız. Aksakallar gelemiz. Ardından Çavuş var da şey yapalım. Ne var ki? o. Sözüm öyle. Var mı? Hazır abi. Adamlardan şunu al. Ya ulan ana kendine söylesene. Manası böyle. Haydi baş haydi.
Бардыңыздар жақынырақ келіп отырыңыздар. Суроо жоопторду баштайбыз. Кичинекей балдарга эстеликке калсын. Аркараак отургандарга акча берем. Аркараак отургандарга. Мен чаныма жакын келбей эле сураныч. Ким жакын келсе, анда приз жок, акча жок. Сиздер үчүн атайын 3000 сом акчалай сыйлык атайын ошол уюштуруучу топтун атынан болуп атат. Ушул майрамды сиздерге эске сактап калуу үчүн ошол эле учурда кийинки муундардагы ар дайым ушундай конкурстарды жана ушундай айт майрамдарды уюштурганга эсинде калсын, ар дайым ошол уюштуруп жүрүүсүн талап кылуу үчүн дагы эсинде калуу үчүн дагы ушундай конкурстарды сиздерге эсте каларлык кылып өткөрүп берели. Артка жылабыз кеттик. Демек мен сіздерге суроо берем. Ким биринчи кол көтөргөн болсо мен ошол жака барам. Туура жооп болсо белек берем. Баштап 100 сомдон баштайбыз, андан ары 200 сомго өтөбүз. Келиштик а? Кеттик анда. Биринчи суроо. Ушул Курман айт майрамын Кожарык айылында качан уюштурулуп башталды? Ким билет? Кол көтөрөлү. Отуруп туралы. Мен көтөргөндөргө алайынчы биринчи. Кеттик. Качан башталды? Уюштуруу ушу Курман айт качан башталган? Уюштуруу. Бүгүн? О. 21? Жок. 27-си жок. Ким билет? Буга чейин кайсы жылы башталды ушул Курман айтты уюштуруп ушул Кожарык айылында? Илгертен бери 26-сы. Куттуктайбыз. Кол чабуулар туура эмес. 25 жок. 3-24. Жок, 3 жыл жакындаштык. 2021 жыл. 2021 жыл. Быйыл канча жыл болду? 5 жыл болду. Кол чап койбойсуздар. Бүгүн 5 жыл болду ушул уюштуруу тобунун Курман айт майрамын белгилеп аткан. Кол чабуулар атын ким? Айназик. Жакшы. Кийинки суроо. Наркарак жылып отурабыз. Кеттик. Ушул майрамды биринчи уюштуралы деп ким демилге көтөрүп баштады эле? Ким билет? Ушу Кожарык айылында. Акбар. Өзүңүздүн досуңуздай айттыңыз го, чиркен. Ал улуу инсандар болсо керек. Кеттик. Билгендер кол көтөрөлү. Ким баштады? Өкмөт. Өкмөт дейт. Анчалык албайлы. Барбы билгендер? Улуу муундан да өтөлчү кеттик. Жогору жака өтөлчү. Ушул Курман айт майрамын Кожарык айылында биринчи ким уюштурабыз деп демилге көтөрүп баштады? Айтабыз. Саттаров Данияр ака. Туурабы? Дагы кошумчалар ким? Саттаров Данияр акабыздын демилгеси менен ушул Курман айт майрамы Кожарык айылында да уюштурулуп баштады. Кол чаап койбойсуздарбы? Бир туура жооп болду. Мол белек. Коштогон үчүн сизге мол белек болсун. Азабатсыз барабыз сыйда. Отурабыз, жаштар, отурабыз. Батпаттан отурабыз. Музыкага рахмат. Кеттик, эми мен логикалык суроолор берем. Ким биринчи тапса белек бар. Отурабыз. Отургандарга белек берем. Кеттик, отурабыз. Отур. Бир адам Курман айтта кой сойду. Бирок 10 адам сооп алды. Кантип? Стоп. Чак. Тынч. О, аркарага реч кеттик. Жегени үчүн дейт. Жакшы вариант. Бул адам болсо мындай жакшы адам менен берген үчүн алар ошол себептен жакшы адамды жеген, жакшы адамдын нерсесин жеген үчүн ошол үчүн ойлойм. Дагы? Пулду кошо топтошкон үчүн. Жакшы вариант. Союшкан үчүн. Жардам берди.
Asamaz, qol chapqa olsun, jardam bergeni uchun. Mo'l belek. Yaxshi, sizlar to'liq aytmadinglar o'sha uchun. Arqa o'tiramiz, ketdik, o'tiramiz. Keyingi so'rov, dag'i bir logikalik so'rov olsa, menlara Qurbon aytdim, so'rovlardan uzatamiz. Men arqama tiqildirib qo'yaman, so'ngchi. O'tiramiz, ketdik, o'tirib turamiz. Qurbon aytdi, eng ko'p aytilgan so'z birovgani qarmay olmaysin, al emne. Stop, o'tirib turamiz. Jilg'a. Ulug' mu'minlarda bormi? Stop. O'tiramiz. Chiqmang, cheers. Uqqular, chiqmang. Uqqular bir-biringni uqqular yo'q deganda. Jilg'a. Qayerdagilarga bermaysiz. Bu yoqda cho'q priz. O'tirganlarga beraman priz. O'tirganlarga beraman. Jilg'a. Yo'q, trames yo'q. Arqa o'taychi, qachqila. Sen qachqila. Arqa o'taychi, undan keyin belek birinchi kel. Sizlar men devilib ketayotgan o'xshaysizlar da. Artdan nol yigitdan javob turdiq. Ketdik. Aytamiz. Aytmarek bo'lsin. Javob. Javob. So'rovni yaxshilab o'qib olingizlar. Boshqadan birinchi. Qurbon aytdi, eng ko'p aytilgan so'z, biroq ani qarmay olmaysin, al emne. Javob. Javob. Yosh bola. Javob. To'xtaysiz. O'zingni dag'i. Javob. Nima? Javob. Aytyap qo'y. Javob. Bayramingiz meni. Qutlug'day rahmat senda. Bo'ldi, endi javobni aytang ketdik. Javob bu takbir. Allohu akbar degan so'zga. Rahmat. Bardinglar yaxshi javobni aytdinglar. Eng so'ngin biroq meni tutganinglar yaxshi bo'lmay qoldi. Qaysi turlar? Ketdik, keyingi so'rovga ketdik. Keyingi so'rov. Chekerek chiqib o'tirganlarga o'ylayman. O'tirganlarga ketdik. Keyingi so'rov. Yomg'ir yog'ganda qo'yon qayerga qochadi? Chaq. Uyiniga. Chaq. Daraqa. Jo'q. Urug'i. Chaq. Chaq. Qachpay. Bo'ldi. Qach. Chaq. Qayerga qochadi? Daraxtning ostidan qochadi. O'zing shu yoqqa qochasan. Nega qarshi yeysiz bo'lsa? Yomg'ir yog'ganda qo'yon qayerga qochadi? Qochadi. Chaq. Qachpay. Qachab bo'lsin. Uyga emas. Boshqa. Chaq. Stop. Qollagan joyga. Qolagan joyga qochadi. Buna sizlarga qolagan joyga qochadilar. Rahmat, bar o'g'illar. Harqaraq chilavsiz. Men sizlarga so'rovni bersam, sizlar men jeb qo'tirganda o'ylab churq o'tasizlar. Aylanaylar. Mendele birovning balasimi aylanaylar. Chekerek chiqqlar. Bunaqa chiqqanlarga bermaysan. Tushkundirga berasiz. Tushkundirga. Yechilerga 6000 so'm priz bor. Har xil tartishqa. Komanda olib tizilsangizlar bo'ladi. Yazılыңızlar. Ol tıştıqakiga yazılasızlar. Ayta keteyim. 6000 so'm priz var. Arqan tartish bo'yicha yazılsangizlar bo'ladi. Arqa chilamiz. Arqa. Arqa chilamiz. Ketdik. Tushkuli arqa. Tıştıqakiga yazılsanglar bo'ladi. 6000 so'm priz var. Şu 6000 so'm prizni sizlar utqanlar harakat qilingizlar. Ketdik-a? Ketganda keyingi so'rovga gezek beramiz. Keyingi so'rovga yaxshilab harakat qiladi. Biroq meni turtmaysiz turancha. Pastga tushkuli. Qarab turinglar, javob pastroq tushirchi. Pastroq. Ona biroq 6000 so'm priz utasiz. Tushundingmi? Chega tushamiz, pastga tushamiz.
Oo. Düşmeseniz berek yok. Gettik. Keyingi soruga o'tamiz. Qanday boylik bölüşkön sayın ko'yut degan so'rov bor ekan. Yo'q, stop, baqirsana bermeyin. Qanday boylik bölüşkön sayın ko'yut. Yo'q. Pastga tushamiz. Tepkishdan chiqmanglar, tepkishdan chiqmang. Yo'q. Tushamiz pastga. Mutin chiqqanlar baribir so'ramasdan qoldi. Tushga pastga. Ayolga bergan uchun. Yo'q. Yashila turib ayolga bergan shunday. To'g'ri. Tush pastga. Bilim. To'g'ri javob bo'ldi. Bilim chanar. Demak. O'tamiz, pastga tushamiz, ketdik. Arqaga tushamiz pastga. Pastga tushamiz. Qurban aytda tish turib javob berish kerak bo'ldi. Bunday men deb ko'taraversanglar ham bermay qo'yib hech kim yo'q. Tushundingmi? Ketdik. So'roq. Qurban aytda eng tattu narsa emni? Stop. Tush. Pastga. Aldındagilarga bermeyiz. Arqa beramiz. Chiqla arqa. Eng tattu narsa emni? Yo'q. Batırın. Yo'q. Hey! Stop, tushkula. Nega tushkula? Sen çok pahalı. Çoğunlar öğrenç. Kettik. Tushkula, kettik. Stop. Bunday qilayincha. Baqirib bag'la. Men qarag'lar sizlar chekaysa, ikkinchi so'mdan beramiz, sırası. Ketdik. Kim birinchi var otursa, ketdik. Stol otursa, kim birinchi var otursa beramiz. Ketdik. Otursa beramiz shu yoqqa. Estelikli aldık var, otursa beramiz. Ketdik. Şimdi oturganlarga beramiz. Pasqila, oturganlarga beramiz. Yo'q. Otur şuraya. Otur. Ya. Bunchalik dengelde bo'lmoqlar. Sizlarga so'rov javoblar qilish qiyin ekan. Rahmat. Stop. Boraveraymi? Arkadan o'tamiz. Arkan tartishga o'tamiz. Arkan tartishga birinchi o'ringa kubok jana gramata var. Jana 6000 so'm aqchalay saylab. O'tamiz. So'ng arqa jaqdan pashakka o'tamiz. Ona kopar verçe biz boş buloz. Ona kopar verçe.
Yana okşaşlardı hem tartıp koy. Bildim. Sakin. Birden ağla. Priz var. Kim birden aza priz var. Özler beni. Birge halkan tartışka vakit gelip yazılınızda ayallar. Halkan tartışka. Ne ama paket olanlar. Gel güle. Hayret çoluk karay. 75 kilogram kaçı, 75'ten ödesi bir calfat. Girge dağı, caz utat, piyakta uca, baştalı utat, ötkülü erkekler. Kızlar, ayallar, halkan tartışkan ötkülü. Jogo var mı? Kep kalkı koy. Mına ayamıyla bolat bırak, mına ayamıyla bırak. Kalistoğa bolat aga şunları. Kalistoğa uğra. Mana kim hesap atat? 20 aldı. 30 bitti. Oy. 34'te. 60 bitti. Ya arkadan bola hesap oldu. 62. Qancha oldu? 65. 23 çeker. 65 de oldu. Sen rekorda getirdim. 24. 25. Evet, 5 sal çok da. Kaçta vermeyim çok 5 kere. Ya alsın attı sonra boladı. Soldan düşüreceğim. Tehlike barat. 5 sal çok ko'tariladi. Ben 5 sal çok ko'tardim. Bu toza oldu. Ha? Güzel. Kaç kere veririz ama. Tamam. Kaç oldu? 20. 16. Bitti. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando un plan. Por compensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Ketmekte tal çok. Ya tam çok da ya üstü koldan atam da. Koldan çok da. Ya onda baya ben cüste kadar ettim. Te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Yürü bak. Kim Esat Ağlar? Nasıl Esat Ağlar'sın mı? Esat Ağlar'sın. Yürüme. Quiero ver bailar tu pelo. Tu lugar favorito. Déjame sobrepasar tu zona de peligro. Hasta provocar tu Yürüme Cehdi. Давай, давай, Дасın, давай. Sen girdin. Alkışla yazalım. Set oturumdan da. Ben bunu kötürmem, şaşap kaldım. Biraz ciddi vuramadı. Ya tol çok ne olmaydı? Özün biliyorsun bunu. Ben bilmiyorum. Bayırda biraz bir profesyonel olmaz değil mi? Aldığımızda küçük çok yapasın. Ben boyda olmalı. Hazır. Kim top oldu? Ne kaçtın lan? Oo, şaşma. Eyvallah, ben sana. Öyle değil mi? Arkadan tartıştın. Ne yapacağız? Sabe que ya llevo un rato no yo tengo que bailar contigo. Una oportunidad. Ya. Ben özüm sen söyledin mi? Sen 30 hazır bir sakata. Kaç oldu? 30 kaldı. Ciddi. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 47. Давай, Kırcet. Hey, çık sen. Çeker turu başına düşür. Kaç. Master. Kaç oldu? Sen bir zaman adam ol. Tamam, hareket. 26, 27, 7. Dur, başla. Şu arka dur. Bak, bir güzel mi? Ekta. Давай. 29. Ya barla. Bitti. Kaç. 30. Daha. Bir. Daha ver.
Öyle Katar'da da. Pazar Katar işgal kışkıydı 10 da olsa. Evet değil miydi? 10 da olsa taza Katar. 10 da olsa. Ya Nurlan. Qarab qo'yasың, ko'rtasың. Sakal sakal. Zandı. Kasan olmuş. Olsun dolar değil mi? Sakal sakal. Ceşballar işlemiyor. Kaçta oldu? 4. Dakansa, ey. 7. Yaşlar götürsün. Yer ketdi. Nurlan. To'liq. Qart chaymaydi. En ko'p qachon oldi? Bilmayman. To'liq. Adamda tizesi var, şu bayraklı var. Sen yedin. Neyse. Ana men bilir. Ha? Ha, sana. Zaten yana takaptır, sonra bu taraftan yana takaptır. Gördün mü? Yok. Sağ ol da. 70. Bizlik var. Bir kaç mı oldu reis mi? 77. Bana özünüz bir ko'rsatuvchi. Kuruş gerek. Tartış gerek. Kaç alacağız pardon. Kaç. Oldu. Kaç alacağız pardon. Eser boğazına kaldı. Tohtattın mı? Aşağı kulağını kim bu bina cüzdanlısı? Her birin bizde. Vallahi önüme çıkma. Jıl dönüyor çık. Jıl arkada. O narca qarab tur. Nereden? 1, 2, 3 katta. Kaç gerek. Oyun değil mi de? Geceler, cengeler, telinler, birinci mesleğe 3000 son kuboku var. Birinci mesleğe kubok, 3000 son pulum ölen. Güzel mi?
Екінші месторға грамота, ақшалай сыйлық, үшінші месторға сыйлық, Забыла 6000'ni böldük. Birinci mesle 2,5 bin. Birinci mestorға 2,5 мың, екінші месторға 2000, 3 мың, 4 мың 500. Грамоталар менен. Akalarımızın ayolları benim 93. yılların ayolları. Gelinizler. Kaç kılayı? 93'ler özgöçe forması verip ettim aynen. Kaç kıla? Kaç kollar arkarak durdular. 85'ler yana 93. 85'ler ayolları. Özünüzün ayılgın mutlu gelinleri. 3 katı. Çekege gidelim. Jıl arkama jıl çekege gidelim. Jıl arkama. Çekege çık. Kaç tosma. Müşahit Bey'in gelin oldu. Bundan keyin Çeşme menen 90'dan ayarları. Tengde ola. Tengde ola. Siçine benzer. Eğer bunları 1, 2, 3 Beni arkana çıkınlar bana. Arkana çıkınlar. Oğlum 90'lar verdi. 94 verdi. Altada ama. Evet, toplamız var. Evet, sizler cepte opapsızlar. Cepte opapsızlar. 6'da boş gerek. 6'da. Başkadan. Cepte. Cepte. Bir de koştu opap. Onlar da koştu opap. Cepte bol. 6'da bol. 6'da. Çesme bolsun. Ayollardan da bir kamanda gerek oldu. Bir kamanda oldu. Gülbek, gelin çiz dostum. Gelin çiz. Size kaçı para koyuyor? 5 tane oldu. 5 tane oldu. Her ücret 5 tane oldu. 5 de 6 da bol istemem. 6 da. Ha bitti koşkular. Bitti koşkular. Bol da. 6 da bol. Çalışmadan arkana durdular arkana. 6 da bol gerek. Yok sorumlusun ha. Kaç kayardan alırız. Başladık bunlar. Eğer servis. Bir, iki, üç. Çekege. Bağır. Asızlıktan ötüyor şey gerek. Tartış gerek. Az kaldı. Bir varış.
Hırıstı Ballar Bahçesi Kanalın üstümeden 85'ler. Ondan keyin Hırıstı Ballar menen 93'tün ayarları. Bir, iki, üç kete. Çekil. Çık çekil. Çık çekil. Keyingi komanda Hırıstı Ballar Bahçesi menen 93 ayalları. Başla. Ertuğrullar 1, 2, 3 tepe. Çekeye çıktılar canlarlar. Göster o degiler. Birinci sızıktan attık. Tamam. Tartağız. Oldu, düşendi. Oldu. Ya Maladeş şike penyanları toktadın oraya. Maladeş. İşte. Değerler yok. 1, 2, 3 kete. Haydaş gerek. Bana kutu. Kutumuz atıp etti o. Gördünüz adam yerine. Aytin. Mala putum mala. Putum ver lan. Parmak dur. Mala şeref. İkisine koyuver gidelim. Denk dur ulan. Bozmaz. Bir, iki, üç kere. Kaç gerek? Akara çat gerek. Kaç gerek? Tartla. Akara çat. Tart işte o tartlara. Tart akara çat. Ailendendir. Oyun razı bulurum seni. 2, 3 kete. Çekeye çık. Müsaade etme. Çekeye çık. Çık çekeye. Çık. Çekeye çık. Tartış gerek. Tezde. Az kaldı. Oldu. Bunlar çatımız var, çatımız var. Beyaz var mı? Çekeye çık. Müsaade etme. Çekeye çık. Çık çekeye. Çık. Çekeye çık. Tartış gerek. Tezde. Oldu. James
Üç kadar, dört kadar, bir kadar priz var. Bir patron var mı? Cengiz, bilediğine Cengiz'e 3 dakika. Lan bak bir geldi. Ayarları. Birinci, ikinci mesleğe 93 bire 87'ler dayanan kurumlar. Dördüncü, üçüncü mesleğe azım telinizden 85 bire 94 bu ayarları. Eski tatas, eski. Üçüncü meslek 94. meslek. Birinci oyun, Malaves. 93 ayarlarda ayavay mutlu forması önünde ikinci meslek. Malaves bunlar. Elinizden hemen. Yemin buna. Cengiçlerde dördüncü meslekten başlar. Qanday bo'ldi o'yin? O'yin yaxshi bo'ldi turanlar. Bardingizlarga ko'ngildagidek bo'ldi. O'yin son bo'ldi. 4-chi mesda. 90 yılki yigitlerden ayolları 500 so'm priz. 4-chi mesda. Tegla. 500 so'm priz qo'lchoq bog'lab 90'lar 4-chi mesdadagi o'ta yaxshi. Orojni olib yaxshi. Keyingi yilga daha tayyorlangan 90'ların ayollari ham mıqti ekan. Keyingi yili prizni bundan daha ko'proq qilamiz. Tak 3-chi mesda 1 gramata menen 85 yıl qaykaları üzün ayollarga 1000 so'm aqchalay sıylık pulluq bosib Ales qo'lchoq. En son. Malaves. Jengchilardan ikinci mesleğini elegen özgöçe formaları bilen ayımlar 93. yıllardan ayollardan kelinlerimiz tegle 2000 so'm priz 1 gramata. Ana priz pulluk olsun. Abi sizler bilgisi de bir gece gezmiyor. Birinci mesleğine özü ayımlar zamana 87'nin ayımlarını bu basılı bugün kendine bazılarına kıllık olsun. Birinci mesleği ayımlarının arasında arkan tartışma birinci mesleği. Ticari insan akçalay sıyılık. Oğlumlar. Malaves, rahmat. Öte mıkırdan gelmem. Razı olunuzlar, kulağınızlar. İyi gidin haberlerinizler. Aytamın bas boğunu mege moğa tiyişet yaptı. Ançın eken de köz jet munda kılar. Bir. İki. Davay.
Gel çempiyonga çempiyon. Yeni çempiyon. Gel. Çempiyon gel. Ya arkadaşlar. Celken jakından, Celken. Lan Celken jakından. Lan Celken jakından. Последний надежда. Что меня bitti bu? Çempiyon gelen şey. Malik ya bana Malik'ti korat büt düşeme çempiyon deydi. Tamam жақсылық делай. İlahın tiştegin hile verin. Hile verir kesin. Tadil var. Oyluyor normal. Tüz turgula ya tüz. Onu iki жақта жүрüyor. Ya bunlar bitti oyunun var. Bitti kaldı. Final mana. Sırasını basıp koyuyor. Davay turgun aslında. Atayın en güçlü Malik her zaman veriyor. Tortan bu olsa. Kol tartacağım mı? Bana şunu bilen balalıkın ciğiti takılı final. Başka kolu çıktın mı? Başka kolu mu? Bahadır Jol. Sana dersin, çempiyon gelsin. On tabi oğlan.
Ne dersin? İçine kesin ya, içine. Böyle boyda böyle boyda geç. Bana maydanlarda koşuyorlar. Koşuyorlar. Oyun takıldı. Bana oynamaganlar kaç verdi? Oynaganlar çift parmağı olanlar. Hatta çıkıyoruz biz. Ben kamerayla top deneyeceğiz. Hadi kimi tutsan medal alasın. Halktan 10 tane. Halktan 10 tane. Boyunca bizler de alamadı. Birinci Mustafa Nurkamil 55-75 Beste Nurkamil Nurkamil birinci Mustafa 1,5 so'm. Oy baba. İkinci Mustafa Kosmos 1000 so'm. Üçüncü Mustafa Dövlat 500 so'm.
Dövlet kaçta vurdun? Söyle kadar. Keyingi 80 kilogramdan 100 kilogramgacha 88 Nurkamil 1,5 ming so'm. Nurkamil 88 bormi? Ergash. Nurkamil! Horib Nurkamil Ergash. Bo'ladi Nurkamil. Qo'l kurash bo'yicha 80 kilogramdan 100 kilogramgacha qo'l kurashdan gir ko'tarishdan 88 Nurkamil 1,5 ming so'm. İkinci mesle Hayrat 1000 so'm. Hayrat var mı? İkinci mesle 1000 so'm Hayrat. Молодец. Üçüncü mesle Malik 93 500 so'm. Malik 93. Malik 93 var mı? Yok uka. Kızık mı? Mana meydan sende. Kimga tarqatib bunda orqaga qilib chiqib Nurkamil'den kim ola? 5 so'm. Dostlar var mı? Nurkamil 93. Nurkamil 93 degan yo'q. Malik 93. Malik 93. Bas kelganda berasizlar. Mana ukasi kim? O davlatning bolasiga bersang shu berib qo'yib bo'lsin. Sen berib qo'yasan apadi, ha? Yo'q, jash bolaga bermaysan bunday. Keyingi qo'l kurash bo'yicha 50 kilogramdan 70 kilogramgacha bayel. 50 kilogramdan 70 kilogramgacha bayel 1,5 ming so'm. Mana turlachi, ishteka yo'q. Qo'chi! Bayel 1,5 ming so'm. Ayash bo'lmadi. İkinci mesle Olmaz. 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 Üçüncü mesle Kırmızı içeceğim. Mirlan. Üçüncü mesle Mirlan. Cılın. Ya Mirlan, daha saçadın kaç? Olmaz. Vallahi olsun. Saçadın Mirlan var mı? Mirlan dedi. Şansı var. Saçadın da olur. Danışacağım. Qo'l kurash bo'yicha 80 kilogramdan 100 kilogramgacha birinchi mesle olgan Nur Islom 1,5 ming so'm. Nur Islom bormi? Voy молодец. İkinci mesle Beknazar. Beknazar. Beknazar var mı? Beknazar yok. Üçüncü mesle Cengiz 94 500 so'm. Cengiz 94. Başlayalım. Var başlayalım. 94. Cengiz var mı? Oldu kafamını koluna tikseniz. Arkan tartış başlandı. Bakaleyna üşer bolumuzlar. Biz ötüp düştük. Erkekler arasında
Hazır kaçak 12 поколение barken 12 поколенияның arasında жеңүүчүлөргө биринчи местага 2,5 кубок, экинчи местага 2.000 сом 1 граммата, үчүнчү местага 1,5 сом 1 граммата, төртүнчү местага 1000 сом менен граммата. Hazır birinci oyun 85'ler menен 86'lar küttürmöңүздөр çaylanayın da. Derdil olsa var. Şarşak gel olma. 6'dan. Katınlarga okşatıp talaştırma. Aldık. Oldu mu? Bundan kaçtınız arım? Ana bitten koşulayız. Ona ciddi. Yusuf olsana. Başka ciddi sensin koyalım şimdi beyler. Erkekçe koyalım beyler. Çok kalmayalım. Çesni olsun. Jigitler, rekarlar. Jetlemez. Ama oyun mazası yapmış oldu. Olsırak duruzarcı. Tensler. Sizler kaçıdasın? Eksik olsırak duruzarcı. Alttasın. Koydu, tut takımdaki. 1, 2, 3 yapıyor. Krizli vergide. Keyingisi 90'lar menen 88'ler. Törtkeleşti Ercıldız, törtkeleşti. Dökü. 94. Kriz buraya geldi. 90'lar menen 88'ler. Bularga qanday? Qo'shilsa bo'ladi. Biroq keyingi pokoleniyada o'ynaydi. Bir o'ynagan odam o'ynaydi. Bir odam o'ynaydi. Qo'shilsa. 5'ke 5 mi? 5'ke 5, 5'ke 5. 5'ke 5. Kalsınız da var. 5'ke 5. Oo, jigitlerim var. Öte boklatlar buyaklar. Yağırayam öte boklatlar. Çalda şuraya güçlü bollar var ki. Bana bir küçük. 1, 2, 3 kere. Bana be. Çaldık güçlüler bana be. Bana be. Bana be bizde be. Koca kalanları. Tarbe koca kalanları. Koca kalanları. Yakşıla hareket var. Var tartış gerek. Bol. Bir günler o. Kıraç. Havası kaçardan beri atattı o. Kiyingilerden biraz. Ya uyduk sülalindeki 88'e. Kiyingiler 90 altılar çok 87'ler cengi. Ana. 96'lar Karajenge karış. 2005, 84. 2005 84 3 yıl havalarız. 25'ler ketto. Bol pasta bol. Şükür aldık otur sen. Şakaratlar menen 98'ler. Kıraç kalta tartıp bir. Bu adam oyunculuğu olacak. Olay yok. Hoca şakalar. 2,
başka kişilere yapıyor. Polonlar. Bana sağ polon. Yebilekler, bestanekler, versene bunları. Bunlar dağıtınları. Bunlar güçlü polonları. Malalesi. Az kaldı aylarınızdan evi. Malalesi. Tam Belçika. Tam Belçika. Tam Belçika oldu abi. Tutuktu biz alasında kolası. Ama başkası oldu abi. Şekerem. Oldu çeker. 87'ler menen 2010'dan mı? Karmadıktan ne? Kanı kaynap durat. 87'ler. Bir şaşılış hareketiyiz. 2014 menen 87'ler arkan tartışken. 1 Tezele tartış. 2 3 Hayda vallahi. 88 kaymakamları, arslanlar mı, bürkütler. Hazır günden 86 menen 88 lira. Bu yoktayım. Bana alalım be. Çekmese. Ama bunların görmüş çekmese. Bu tartan doktoru. Bunları bir tondan tartık etmeye tutmuşlar. 1 2 3 kapı. Ha 8 lira. 8 lira. Allah. Ya pulu verirler. Haber. Sizlere dayısılar. Ama bunlar başka. 1 2 3 katı. 85'ten abi. 85'ten ne gibi oldu bana? Sizler böyle bizlere. Ders ver. Cidden ders ver. 1 2 3 katı. Hem kalsın Yıkalar nerede olur? Bak bilgi benim çok iyi. Kalsın palonlarını erkekler. 5 tane 5 tane. Kaça dostlar sizler? 6 tane oldu bunlar. 6 sizler çek. Ha? 6. 5 tane mi? 1 tane koşmuşlar. 5 tane bu. 6'da bu. 6'da ha. Ana tavsan 1000 lira be. Acil palon ne? Büt palonları. Manyaklarım 84 palonları. Çay çeker aktarılar. 1 2 3 katı. Yok hem kaşık
Ama 84 Cumhuriyet'ten arkasınızda kıçıklığı uçuşlarga tiybi. Eğer sizler bakılan ver sizlere. Sizler bir, iki, üç kette. Tartış gerek he. Bilekle kıçtılar. Bunların da adı. Görmeyse. Bunların da. Ayağa popalattı. Bir, iki, üç kete. Yönetim şimdi tartış gerek. Tartış gerek. Tartış gerek. Tartış gerek. Tartış gerek. Tartış gerek. Nerede gidecek? Tartış gerek. Tartış gerek. Muhammed. Erkek kapatma. Tartış. Muhammed kaç bir şey deme. Bir şey deme. Hasan. Sonunda bir rahat çıkar he. Rahat bile yakalı gidiyor görmek istiyordu. Ayak var mı? 1, 2, 3. Şakaratlar komandası. Şakarat. Amerika. Kana şakarat. Bir, iki, üç kete. Ashaldı. Birleş gerek. Ashaldı. Birleş gerek. Birleş gerek. Birleş gerek. Birleş gerek meğerle. Ashaldı. Ashaldı. Asmaz var. Güçlü. Birleş gerek. Ashaldı. Bir alış. Geldi. Ama tam bir şey gene. Öte başımıza. Kolda uğrayan başımıza. Hamurlar çıkıyor. Şunu anlatmadı. Çiftiyet yaptım da. Çiftiyet yaptım ulan. Eğer mi? Bir, iki, üç kete. Başıma yok. Tam bir şey oldu.
90. yıllarga. Bittang çık. Молодец. Ekon teng çıkıver onda. Hurmatli sportsmenlar, kuchli olsun. İçeriden sırtlardan qo'lda ko'rsatib turdilar. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1, 2, 3. Çok borçlu oldu 87'lerde. Sizler uçulersizler, doğudan biliyorsunuz. Çıkar belden. Hadi oğlum. 86. 2. Sakarapta. Cengen 3. oldu. Cengen bir ekli başkanı. Yok, Cengen bir oldu. Cengen'in kaç şöyle Cengen attı mı? Dayas nerede? Dayas nerede? Dayas nerede? 1, 2, 3. Cenksenizer bir de alıverirler. Ne çekilgen mi var bizde? Haydi hazır. Tartışıp koyalım. Bari onda bir de tartışın. 80 centler. Burada şampiyonları. Hayır. Ne karançı koyalım. Kim? Ona oyunun en kızığı mana şu oldu. Mayerge 1-2, 3-4 oldu tizleyle.
86'lar. Bizden başlayalım. Dördüncü Allah razı olsun. Tak, üçüncü oldu 86'lar. Daha değil bunlar ama ya, Arslan'dan da. Güzel emin. İyi bir gram var. Allah razı tam böyle. Tak, ikinci oldu. Arslanlar benim de. Bürkütler emmez bize gelmiş. Birinci orun Resabı Kıstaylı. Tam dersi oldu. Rotanlar. Bağına böyle diye gide kişi var gene. Ona arka yukarı şunlar. Pişti korsak bana dese. Tam böyle alsak olur ha. Bana dese. Allah razı olsun. Küçüğüzlerle tam Allah'tan bana dese. Birinci mesleği Cabir'in bil futbol şekerap komandasıdır. Tam dersi komandası. Allah dese. Bunlardan tam dersi göre. Mutlu kutlu olsun. Razı olunuz arkadaşlar. Hayır bayramınız var. Oyunlar жақсы oldu. Davullandağız. Volleybol, futbol. Bitti mi? Bakmazlar. Jinalaştırıp, karıcı olsun. Bir